Įsivaizduokim namų ūkį, kur tėvas garsiai pasileidęs rusišką filmą, o mama klauso rusiškos muzikos garsiai. Tai juos... Čia klausimas tik tai pirmą, ką padaryti, atimti vaikus ir po to juos sušaudyti, ar prie vaikų juos... Ne, aišku, atimti vaikus ir po to. Vaikus tai reikia atimti iš tokio. Жизнь мою нежданно изменил, мою реальность мысли мерцают, на сердце вспышки, любовь. Без передышки все начиналось, как невинный флирт. А теперь, пусть без тебя мой мир, ты волшебный, ты другой планеты.